Yesu icyo dusaba turasaba kuko waza ukadusanga umugisha wawe ukaza ukabana natwe kandi ukatuje imbere natwe tukagukurikira uturangaje imbere twakurangarana kuri Imana usabye ukuboko kwawe kubana natwe mu mirimo yose ikorerwa ahangaha mu ijambo ryawe mu magambo yose akorerwa aha n'ibi birori mwami Yesu tubishize imbere yawe kugira ngo ari wowe utuyobora kandi utubere Imana kubwa Kristo Yesu. Amen. Abaririmbyi wacha tutangulize na waimbaji korali Beteli kwaya Beteli na korali El Shaddai hata El Shaddai muze muririmbe wacha mukuje muimbe indirimbo imwe imwe imbo moja moja hanyuma tubone kwakira amateraniro yacu ili tukuje kupokea.
moja kwa Efesos nibaze baririmbe indirimbo imwe. Wacha kwa Efesos from umoja wakuje waimbe. Beteri nayo nanone muri Efesos na baraza kuririmba inyuma ariko Efesos nibaze babanze. Wacha Efesos watangulie alafu Beteri watakuja baada. Ni sura yake 22 murongo wa 11.
na mstari wake wa 11. Dusome Bibiliya iravuga ngo umwami yinjiye kureba abasangwa abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanje, niki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu be ati, nimumubohe amaboko n'amaguru, mumujugunye mu mwijima, hanze niho hazarira bakakenyera amenyo. Amen. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humo nawe huna vazi la harusi? Naye akatekewa. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Kubera ibyishimo reka turazamure ibiganza byacu. Haleluya. Uyu ni umunsi mwiza. Tumesubiri muda mrefu kuva Eric na Jolie bavuganye kuko bazakora ubukwe. Tangu wakati Eric na Jolie wameongea kama watafanya harusi, iminsi myinshi yari haciye. Kumepita siku ndefu. Leo uyu munsi twawutegerezanya amatsiko. Na siku hii tumeisubiri na shauku. Imana ishimwe ko tugezeho. Mungu asifiwe kuwa tumefikia. Reka twakire abamaze kuhagera bose. Wacha tukaribishe wenye wamefika wote. Twakiriye itorero rya EPCA. Tukaribisha kanisa la EPCA. Uhereye ku mushumba Revera. Kianzia kwa reverend. Nao bakorana. Wale wanafanya kazi na Abakristo bose muri rusange. Hata washirika wote kwa ujumla. Turavuze ngo turabiyegereje. Tunasema tunawakaribisha. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Tunakaribisha kanisa la Release. Turi kumwe na bungeri Revera arahari na pastori. Tuko na reverend ndetse na pastor. N'abakristo bose muri rusange. Hata washiriki wote kwa ujumla. Namwe turabakire, turavuze ngo Imana ibahereze umugisha. Nanyi tunawakaribisha, tunasema Mungu wa mbinguni awabariki. Twakiriye itorero rya Harvest. Tunakaribisha kanisa la Harvest. Namwe abavuye kure. Nanyi mmetoka mbali. Turi kumwe n'abashumba. Tuko na viongozi. Turi kumwe n'abakristo. Tuko na washirika. Namwe turabakiriye. Nanyi tunawakaribisha. Turavuze ngo Imana iduhane umugisha twese. Tunasema Mungu wa mbinguni awabariki. Nanone mu rwego rwo kwiyegereza abashitsi. Kwa hivyo tukiendelea kukaribisha wageni, turi kumwe n'abashitsi bateguye ibi birori. Tuko na wageni ambayo wameandaa sherehe hii. Hariho imiryango ibiri. Kuna familia. Reka tubakomera amashireshi cyane. Makofi mengi. Turabiyegereje. Tunawakaribisha. Tukabasha gutegura ibi birori. Na mukaandaa sherehe hii. Tukaba tugeze kwakiriye muri amateraniro. Tunawakaribisha kwa ibada hii. Mwicare mugubwe neza. Keti na muendelee kujisi vizuri. Nanone bafatikanije n'umuryango w'abasinzira. Changilia makofi mengi kwa ajili yao. N'urugendo rurerure rwakozwe kwa safari ndefu ambayo wametenda bategura ibi birori, wakiandaa harusi hii. Kuba Imana ibisohoje, kuwa Mungu ametimilisha. Naje nanone turavuze ngo Imana yo mu ijuru ari habwe cyubahiro. Hivyo tunasema Mungu wa mbinguni asifiwe. Kandi turabakiriye hano mu Imana. Tunawakaribisha hapa nyumbani mwa Mungu na Mungu awabariki. Hivyo tuko na marafiki wa Eric. Eric yatumiye inshuti. Eric amealika rafiki wengi. Cyangwa se abagorora batumiye inshuti nyinshi. Ama wagorora wamealika rafiki wengi. Namwe nanone turavuze ngo murakaze hano. Nanyi tunasema ni karibu. Inshuti za Eric, rafiki wa Eric, inshuti z'umuryango w'abagorora, rafiki wa familia y'abagorora. Nanone turavuze ngo murakaze hano mu Imana. Imana iduhane umugisha. Tunasema ni karibu na Mungu awabariki. Nanone abasinzira nabo hari abatumiye ku abasinzira wenye wako hapa. Namwe turabegereje. Nanyi tunawakaribisha. Imana ibahe umugisha. Na Mungu awabariki. Turi kumwe n'abambariye umwanya. Tukiharakisha, reka dusabe ku mpande zombi, abakobwa n'abahungu. Watatusi wasichana na vijana bahaguruke tuyegereze. Wainuke na tupate kuwakaribisha. Bahaguruke, muinuke na tupate kuwakaribisha. Amashi menshi cyane. Makofi mengi. Bikiza bibi harusi na bwana harusi. N'umukwe
bwana harusi na bibi mwakoze igikorwa cyiza, mmefanya kazi nzuri kandi muraberewe na mko smart. turabashimiye. Shukuru. Abandi bazakurikiraho gukora ubukwe, wenye wataendelea kufanya harusi, murebera ahangaha, muangalilie hapa, bameze neza, wako smart, bambaye neza, amefaa vizuri. Imana ibahe umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Mu materaniro tunawakaribisha, mwegere, Imana ibahe umugisha. ni karibu na Mungu awabariki. Murashobora kugaha na pare na marene. Tuko na wazazi wasindikizi bagendanye muri byinshi, wametembea kwa mambo mingi, bagendanye inama, wamewashauri kuba mwarakoze igikorwa cyiza, kufanya kazi hiyo kandi mukagitunganya na mkaitenda vizuri, hamwe n'Imana yabafashije na Mungu amewasaidia. Reka tubasabe na muhaguruke, hata tuwasimu inuke, tuwakomera amashyi menshi cyane, atushangilie kwa ajili yenu. Tunawakaribisha na Mungu awabariki. Murashobora kwika hasi muketi. Nanone dufite umukuru wabo, haguruka tukamukomera amashyi. Wacha inuke ili tumukaribishe. Kuba yahagereye ku gihe, amewaongoza vizuri, niwe wabayoboye, amewaongoza vizuri, niwe wabakanguriye kugira ngo bubahirize amasaha. Yeye ndiye amewaambia watimize masaa. Turakwakira wewe, Imana ibamugisha. Tunakuwa ambayo ni waheshimiwa wenye wamekusudia tukusanyika. Tusabe kumbulika Erike, wacha tumsii ndugu Erike inuke. Amashyi menshi cyane. Hariho nanone bavuganye, kuna yule ambayo wameongea, uwo bagiye gusezerana uyu munsi, yule ambayo Yantore Jolie. Reka nawe dusabe ahaguruke, wacha tumusi ainuke. Ariko numva aya mashyi atababera, lakini tafadhali mtabi makofi vizuri. Bakoze igikorwa cyiza cyane, wametenda kazi nzuri sana, kuba bararinze ubusore bwabo, wameendelea kujilinda, bakababeretse itorero ryose iyo bivyi. Bakomera amashyi, wacha tushangilie tena kwa ajili yao. Bakoze igikorwa cyiza cyane, wamefanya vizuri sana. Namo turabakiriye, nanyi tunawakaribisha. Imana yabanye inama muri urwo rugendo rurerure, Mungu amekuwa na nyinyi muda mrefu. Turavuze ngo Imana ishimwe, tunasema Mungu asifiwe, kandi Imana yagucyubahiro yabikoze, na Mungu asifiwe kwa sababu ametenda hayo. Turabakiriye mu materaniro, tunawakaribisha kwa ibada hii. Imana ibahe umugisha, na Mungu awabariki. Murashobora kwika hasi, mnaweza mkaketi. Wenda harabo twibagiwe, kuna wale labda tumesahau, wenda haba hari abashumba baturutse mu yandi matorero, ndabona rero muheza abana bacu umugisha. Mtakuja kuwabariki watoto wetu. Twasomye ijambo ry'Imana, na tunafurahi kuwa tumefika, kandi twitegereje, na tukiangalia vizuri, twabona twese twambaye nk'abakwe na sisi sote tumevalia harusi, ariko hari ubundi uko buri gutegurwa, lakini kuna harusi nyingine yenye inaandaliwa. Niyo mpamvu tuvuze ngo tuzaturenza amasibi, ndio maana tumesema tuwe tunapitisha turenza amasibi, tuangalie baada ya hii, turebe ubukwe buri gutegurwa, tuangalie hiyo harusi ambayo hari ubundi uko buri gutegurwa, kuna harusi nyingine imeandaliwa. Anasifiwe. Hari ubundi uko buri gutegurwa, kuna harusi nyingine ambayo inaandaliwa, uko ngumana w'intama w'Imana, harusi ya Mwenyezi Mungu, kandi ngo Kristo azaza ari Kristo atakuwa yeye ni bwana harusi, natwe ngo tuzaba turi abageni, na sisi tutakuwa bibi harusi. Biblia yakubashije ngo se, na Biblia imetuswali, wambaye umwenda w'ubukwe, kwani umevaa vazi, uriteguye, umejiandaa. Uko twarabiteguye, ile harusi tumejiandaa, twarabiteguye, ile harusi tumeiandaa. Umuntu wese aragaragara ameze neza, kila yote ako smart, ariko uko turi gutegura, lakini harusi ambayo imeandaliwa, Biblia yakubashije ngo se, Biblia inakuswali, umwenda w'ubukwe, uko na vazi la harusi, kandi umwenda w'ubukwe, na hiyo vazi ya harusi izivuga ngo ni imirimo yabereye gukiranuka. Biblia inasema ni kazi za waaminifu, ni imirimo yabereye gukiranuka, ni kazi za waaminifu. Reka dukiranukire Imana, tafadhali tuamini Mwenyezi Mungu, kugira ngo tubashe kwambara uwo mwenda w'ubukwe, ili tupate kuvaa vazi la harusi. Kristo azaza, wakati Kristo atakuja, azasange twambaye umwenda w'ubukwe, apate tuko na hilo vazi la harusi. Kuna harusi ambayo inaandaliwa, kuna harusi inaandaliwa. Ese ubukwe, je, hiyo harusi unayitekereza hivi? Unafikiria nini kuhusu hiyo harusi? Unafikiria nini kuhusu hiyo harusi? Jambo jimana lituganze, neno la Mungu liwe pamoja nanyi. Amen. Reka tukomere jambo jimana mashi, makofi mengi kwa ajili ya neno la Mungu. Reka dusabe abaririmbyi, wacha tusi waimbaji. Ndabizi ko muri Harvest hari abaririmbyi, najua kwa Harvest kuna waimbaji, muri Release hari abaririmbyi, from Release kuna waimbaji, IPC hari abaririmbyi, IPC kuna waimbaji. Twese twamaze kuba umuntu umwe, sisi sote tumekuwa kitu kimoja, mu murimo w'Imana. Hii ni kazi ya Bwana. Reka mbasabe, wacha niwasi muze mupite tuimbe, tupate kuimba kugira ngo tuza kwakira ijambo ry'Imana, ili tukuje kupokea neno la Mungu. Mutambuke rero, wacha niwasi ngongera kandi tuweze Imana icyo. Haleluya, 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 haleluya.
bishimiye ubukwe twese. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tugiye kuririmba indirimbo. Ababishoboye muhaguruke dufatikanye twishimire ubukwe bwa mwene data Eric. Kubera ko Imana yaduhaye uburyo n'umwanya. I
Bantu bayaki. Hallelujah. Sana mo. Hallelujah. Kobra tusana mo. Uko ndi bisanzwe. Habe no kumuyobora bwoko. Ndi bisanzwe nakora. Tusana mo. Usarire gupfa. Kuvuka nibanga gupfa. Nibanga. Usa iziguta pesa upwe. Mu minsi mikuru y'umuntu ariko abantu ntibashaka ko bwaraga ntibari mu gukenera ngo bishime kubera ko bwagatana asa tuzabona no ko mutazamana mu crush bia pambera tuzabona no kuna haleluya wa haleluya wa haleluya wa haleluya wa mutamu wa kuna Imani wamugisha cyane. Mungu awabariki sana. Imana Lakini pamoja na Mungu irakunda. Itawezekana. Nanone twegereje umukozi w'Imana Dionise. Hivyo tunakaribisha ndugu Dionise. Nabo mwagendanye Imana wamugisha. Hata wale mmekuja na wao Mungu awabariki. Nanone tubonye abandi baje nyuma. Pia tumeona watu wenye wamekuja nyuma. Bishop. Tumeona Bishop. Reka dusabe nanone ahaguruke. Wacha tumsia inuke. Bishop Boaz. Bishop Boaz anaweza kusimama tafadhali. Wacha inuke tafadhali. Tangazo la wale ambao wametembea pamoja. Abandi bose bagendanye. Unaweza kusimama. Umuro. Kitu ahaguruke.
Na wenyewe mnaweza kusimama tafadhali. Abantu bose bagendanye Makofi mazuri kwa Yesu. Bashimishe kumana. Tunawakaribisha. Turabiyegereje. Tunasema ni karibu. Turavuze ngo ni karibu. Mungu awabariki. Imana ibamugisha. Asante. Bete Muse muri ibidiri bimwe. muje Barakoze Imana ibamugisha. Kwa Beteli asante, Mungu awabariki. Reka nanone tusabe Revera atambuke. Wacha tumsikie Reverend Amashimeshi na makofi mengi kwa Mwenyezi Mungu. Barakoze bayobozi ba gahunda. Asante. Reka tuwashimire nabo bakoze, Imana ibaheze umugisha. Tutawashukuru pia, mmefanya kazi njema, Mungu awabariki. Hari abavuze ngo ubukwe buragoye kuyobora. Kuna hao ambao wamesema harusi ni ngumu kuiongoza. Twahoraga turangiza itorero saa sita, Tulikuwa tukitamatisha saa 6, ariko ubu ngubu dufite saa 5 n'igice. saa hii basi ni saa 5 Nubwo kuko amasaha yagiye, yaani muda umeyoma. ubundi kandi ndabona hari abishe gahunda n'abantu baturutse umoja, Mara tena watu ambao hawajatimiza nibo bateheje cyane abagororo. hawa kutoka umoja. Ariko turabashimiye mwese Ni asante nyote kwa ujumla ko mwageze ahangaha, kwa kuwa mmewasili. tuvuze ko Imana yamujoheze umugisha. Mungu azidi kuwabariki. Tuyegereje abagorora Karibu familia ya kuba baratekereje iki gikorwa cyiza, kwa kuwa mmetekeleza mradi mwema kuba ngo bagire ubukwe bwa Eric. ili mfanye harusi ya Eric. Eric twamubwiye kenshi, Eric muda mwingi ambaye umeongea ntiyabyumva, hakuyasikia, ariko igihe kigeze wakati ulipowadia iki ngiki. ni muda huu. Basi Twavuze ngo abagorora mwese Imana ibaduhe umugisha. Rugoro ni mbarikiwe. Tuyegereje abasinzira, Gasinzira pia kuba nabo
baremeye gukora igikorwa bashingira uriya mwana wacu, kwa kuwa nanyi mmekubali basi muitoa habari gutanga umugeni kwa kupeana basi, namwe turavuze ko Imana mu ijuru ibaduhebuje. Tasema mbarikiwe sana. Twegereje abantu bose bateranye bavuye kure, tunakaribisha basi umati wa watu mahali umetoka, bavuye mu turere twose, mahali umetoka nyote kwa turavuze ko Imana mu ijuru ibaduhebuje. Tunasema basi mbarikiwe. Twegereje abayobozi, tunakaribisha viongozi cyangwa abapasiteri bari hano, kina pastors wote kwa ujumla, reverends, abadiakoni, deacons, abavuga butumwa, wa evangelists, turavuze ko Imana yo mu ijuru ibaduhebuje. tunasema basi mbarikiwe Kwa sana. mwageze ahangaha Ikiwa mmewasili hapa kuri igikorwa cyiza kwa sababu ya kazi njema cyo kubaka umwana wacu, ambayo ni cha kutengea turavuze ko Imana yo mu ijuru ibaduhebuje. twasema basi mzidi kubarikiwa. Turi kumwe n'abayobozi nanone, Tunayo viongozi pia, turi kumwe na Pastor Boaz Pastor Boaz na Behasiri wa Mushitsi, tainuka kwa na jina, Haguruke n'umudamu we, tainuka pamoja na msaidizi wako. turi kumwe n'umuvugabutumwa George tunaye hapa. turi kumwe n'abandi bayobozi batanu bagendanye nabo. Kuna viongozi wengine watano ambayo Nabenye batuvire hasi, mtasimama pia hata kugira tuyege ili tupate basi kuwakaribisha. dukunda abanyagihugu cyane, Tunawapenda sana wenyeji. twebwe iyo tubabonye Tunapowaona basi turakumva tunezerewe, tunasikia basi kuko abavuga bari impunzi, abo bose ni impunzi, hao wote ni wakimbizi, iyo babonye lakini wanapowaona twumva ko turi kumwe namwe, tunajihisi pamoja, tumeungana kwa kila jambo. Basi tunawakaribisha mahali hapa nyumbani mwa Mwenyezi Mungu kwa hii sherehe ya watoto wetu pamoja, wakiwa watoto wetu sote. Kwa hivyo Mungu azidi kwa baraka, mjihisi kuwa mkono. tutarakukiza ibindi dusoma ijambo ry'Imana, Kama tutaingia muda wa kusoma neno, yabivuze mwene data hariya Dionis, amelisema ndugu Dionis, Eric twabisaba Imana kuva ngo tuzogere ubukwe bwiza bwiwe. Eric tumeombea harusi yake kwa muda wa kutosha. Rero reka mfate iminota 5, Atachukua basi dakika 5. tuzatubodi na shemwe muziki batambuka bari Tutaweka basi muziki alafu wachezaji wa turirimbe tutwara umwanya cyane. Barakoze abaririmbyi, asante sana waimbaji. Imana mwijoheze umugisha.
Barikiwe nyote mahali mlipo. Reka twegeze bene data bafite ibirori. Tukaribisha ndugu. Twegeze abasore bambariye Eric. Tunashukuru kwa vijana ambao wamekuja Eric. Sile hasi tainuka. Abasore bambaye neza cyane. Mwapera bakigarebe. Ariko abasore bambaye neza. Mmevaa vizuri mbele. Narebye no kumaguru yabo. Ameangalia hata miguu zao. Bali mkuba bamwe baseraza batambara n'isogisi. Kuna hao ambao huwa ariko hari umwe utambaye isogisi kwa bandi bazambaye. Kuna mmoja ndiye mubambaye amashina leo. Lakini wengine wamevaa makofi. Uko yambaye nano umuhunda zayambara. Huyo mwenye hajavaa basi next time atavaa. Tulikumwe na pale tunayo basi mzazi msaidizi. Nahaguruka. Inuka. Turakwegeje nawe. Karibu sana. Imana mwijuru kweli. Mungu akubariki sana. Tulikumwe n'uwateguza ubukwe. Tunaye mwandalizi wa harusi. Uwo twabwiye aratwumvira. Mtu ambaye tumemwambia na abana benshi ubu ngubu tubatumva. Watoto wengi siku hizi wao mukuona bafite amatwi kugira amatwi. Unaona wakiwa na masikio lakini kusikiza kibashaka. Unapoambia kuoa hayo dushimiye Eric lakini asante wewe yumbi abavye kwa kuwa basi unatuje hazi. Inuka ewe. Tunakwenda muri data tunakaribisha mwezi mbi. Barikiwa sana. Tulikumwe n'umuyobozi wabo. Kuna wewe kiongozi wao Patrick nahaguruke nawe. Ndashime Patrick atainuka. Hari igikorwa yakoze cyiza cyane. Kuna kazi njema ambayo umeifanya. Wahanya masaha basi wameongea muda kandi aya masaha nyogereye hanga. Na muda huo basi ameutimiza. Iyo bose boge kukiyabaza ngo uza bakore ubu. Watu wote wange Imana mwizuru kufanya hiyo kazi. Tulikumwe n'abambariye umugeni. Tunayo wasichana ambao ni bahaguruka abana b'abakobwa. Tainuka. Amashi menshi cyane mwambera makofi mazuri sana kwa abana bambaye neza cyane. Merembeka amevaa vizuri. Nabwiye umuzwa wanjye ngo nuzana abakobwa bambaye nabi. Amemwambia mtukuu wake atakapomletea watu wamevaa vibaya. Abazicara hanze. Wao wataketi mahali ariko bambaye neza. Lakini umerembeka. Abari mukunze bagasana maki ukuboko kumwe. Kuna hao ambao wanafanana kama na maboko kabili. Na wakiwa mikono. Abari mukunze bakandana za pasura. Watu ambao wanakuja wakiwa wamerarua mavazi. Sisi hatupendi mtu ambaye amerarua vazi. Kama huyo basi atakuwa. Ariko turabashimiye bene da. Lakini ni asante mandugu. Imana mwizuru ibaduhere umugisha. Mungu wa mbinguni azidi kwa. Amashi menshi cyane kuri aba. Makofi mazuri kwa niaba ya watoto. Tulikumwe na Marere. Tunaye basi nahaguruka. Nawe yambaye neza. Umerembeka pia. Imana mwije guheza umugisha. Ubarikiwe sana. Kuba wakoze igikorwa kwa kuwa umefanya kazi. Kayobora umwana ukamongoza. Ukamugejeje hanga na kumleta mahali. Imana mwije guheza umugisha. Ubarikiwe sana. Deka tuhagurutse umugeni wacu. Wacha tusimamishe bibi harusi. Nave hasi. Tainuka. Twaganiriye byinshi nawe. Wamezungumza naye mambo nyingi. Numva no muntu wumva cyane. Akasikia ni mtu ambaye ni kandi n'umwana w'ibyishimo. Na ni mtoto mwenye furaha. Kandi uko twaganiriye niko yabikoze. Na venye wameongea ndivyo amefanya. Turakwegeje naho ngaha. Tunakukaribisha mahali hapa. Mwizuri kuduhera umugisha. Mungu azidi kubariki. Ni mwapenda mashibo. Makofi mazuri kwa ujumla basi. Tutasoma kitabu cha Mwanzo 2:18. Ijambo ry'Imana ravuze ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Amen. Wacha tusome kwa Kiswahili. Naye Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Amen. Imana Mungu, hili ni jambo jingine Imana yakoze. Hili ni neno ambalo Mungu amesema. Kandi Imana ifite ububasha, na Mungu ambaye ni mwenye uwezo, yaremwe mtu ambaye ameumbwa. Imana itekeza kuri muntu. Mungu alipofikiria kuumba mwanadamu, yaremye ibindi byose, akaumba kila kiumbe, ariko abona nanone bidakwiriye, bali akaona si tosha. Abona kuko umuntu agomba kubaho, akaona ni heri mtu aishi. Abona kuko umuntu agomba kuba muri za bintu, akaona ni heri mtu kuongoza vitu hivyo. Ile muntu ikamumba mtu, kandi gitangaza yakoze na ajabu, yaravuze ngo ile muntu mu shusho yake, bali imemuumba mtu ndani ya ngoreka turamu muntu mu shusho yake. Akasema nitamuumba mtu kadiri ya Mungu kwa kila kiumbe ambaye ametaja. Ngoreka kireme mu shusho yake. Hakuna kiumbe ambaye amesema nitakiumba kwa kufanya kwa kumwana umuntu, bali kwa sababu mwanadamu mugambi wima alikuwa ndani ya nia ya akasema nitamuumba kadiri na yamaze kumurema. Nilipomuumba yamuhaye ubushobozi, kampea mamlaka,
amazina. Zaidi basi ya kila jambo akaliita majina. Imana yazana ikintu. Mungu alikuwa analeta kitu ikachita jina. Adamu anakita jina. Akakibia ngo iki. Akasema hiki kitaitwa Imana ikanyurwa. Na Mungu basi anasema ni hivyo. Ariko hatwasomye mahali hapa tumesoma. Imana yonyine ngo kandi Uwiteka Imana. Mungu peke yake akasema iravuga ngo iti. Akasema siviza ko uyu muntu yoba wenyine. Si vyema huyu mtu awe peke yake. Imana kurema umugabo ilipoumba mume ndiyebaremewo umunsi. Hakuumba wawili mara moja. Yaremye umugabo wenyine. Imeumba mume. Nubwo abagore bose bishira hejuru. Ingawaje basi wanawake wanasema kuwa ariko babayeho nyuma y'abagabo. Bali wanawake wameishi nyuma ya Mungu akasema nitamumba mtu wa kufanana na umugabo ari mu shusho y'Imana. Mume basi anafanana na Mungu. Imana kumushyiraho ilipomuweka ngo tibikwiriye kuko yoba wenyine. Ikasema si vyema huyu mtu awe peke yake. Ngo tibikwiriye kuko Erika yoba wenyine. Si vyema Erika awe peke yake. Erika amaze kubaho. Erika alipokuwa inamureba Mungu akamwangalia bwiza bwa Erika. Ikaona usuri wa imirimo Erika akora. Ikaona kazi yake. Erika ndiyo wenyine. Ikasema si vyema Erika ishi peke yake. Haleluya. Haleluya. Aravuga ati yoba wenyine. Hawezi ishi peke yake. Reka muremere umufasha. Bali nitamfanyia msaidizi umukwiri ambayo anastahili. Umukwiri ambayo ni kadiri na yeye. Ndiye muremere utamu. Basi Mungu hakuumba msaidizi ambaye si kadiri na yeye. Ndiye getoratora. Haikuenda ikichagua ariko yamuremeye umukwiri. Bali imemfanyia msaidizi kadiri. Iragendera mu sinziriza. Basi ikampeleka kalala. Ngo imuvanyamwo urubavu rumwe. Ikautoa ubavu moja. Naho ngaho umugore yaturutse. Ni hapo basi mke ametoka. Nubwo nawe yari mu mugambi w'Imana. Ngawaje naye alikuwa ndani ya kusudi. Ariko naho ngaho yaturutse. Bali ni hapo mahali ametoka. Imuzanira uriya mwana. Ikaleta basi Jori. Imaze kumushiraho Jori. Ilipoleta Jori. Erike ngo murebe. Erike alipomtazama aranete akafurahi. Arishi. Akafurahi sana. Abona barasa. Akaona wanafanana. Abona aramukwiriye. Akaona anastahili. Baragani. Wakaongea. Yumva ibiganiro byabo bigeze. Akasikiza maongezi ni tamu. Yaraturanye n'inyamaswa. Ngawaje alikuwa anaishi na mnyama. Ntibaganiraga. Hawakuwa wakiongea na mnyama. Yarabirebaga. Alikuwa akitazama. Bigatambuka. Vinapita. Bikamunezeza. Vinamfurahisha. Ariko Imana imuzaniye umugore. Lakini Mungu alipomfanyia Imana imuzaniye umufasha. Mungu alipomfanyia msaidizi. Aranezerwa. Akafurahi tena. Arishima. Akafurahi mno. Aravuga ngo kanaka ko maraya. Akasema basi ni nyama ndani ya nyama zangu. Yumva kuko ari baheba ganira bakanezerwa. Kasikia kuwa ni yeye ambaye wanaongea na wanafurahi. Uyu munsi wa none siku ya leo basi Imana imaze guheza Erike kumumusha ku musozi. Mungu basi alipomwambia imaze kumurema ilipomumba imaze kumuheza umufasha ilipomletea tugiye kubwira Eric uyu munsi wa none. Tunataka kuambia Eric uriya mwana wazanye cyangwa Nyantore wazanye. Nyantore ambaye nimemleta yaratuye mu Sinzira. Alikuwa anaishi kwa Sinzira. Yaratuye mu Sinzira ameze neza. Alikuwa anaishi kwa Sinzira akiwa. Uraza kureba umusatsi we ukomeza. Utakuja kuangalia nywele zake. Nukuvuga ngo no munsi wa none siku ya leo tugiye kumuhe. Tunataka kumkabidhi. Ariko si umukoresha si umusha. Sio mtakazi, si umutumwa, sio mtumwa. Nukuvuga ngo ugiye kumurera neza. Unataka kumtunza na uyu munsi wa none siku ya leo. Ibyo wakora byose wabikora kuri mwaso cyangwa mwanyoko. Kila jambo likukifanya ulikuwa ndani. Ariko uyu munsi wa none Biblia inavuga ngo lakini siku ya leo Biblia inasema ngo uzigendera ujane n'umugore wawe. Utaenda uambatane na usiga ababyeyi. Mtaacha wazazi. Ariko uyu munsi bali siku ya leo tugiye kukubwira tunataka kuambia Nyantore avuye mu rugo rwawe. Nyantore ametoka ndani hapa mara. Ni wewe wagiye kumuvanyayo. Ni wewe ambaye ameenda kumleta. Kuva ngo Imana imuhaye ili Mungu anapomtuza umukoresha kumukorwa tumia kama basi mtakazi wa. Ni umufasha wawe. Ni msaidizi na mu bitekerezo hata kwa mafikra. Nibyo muzamuhokora byose. Kwa kila jambo ambalo mtanamwona. Muzofatikana. Mtambatana. Ni mutoya baguhaye. Basi nazaza kora atakapofanya natumba tena tera kuchumbi wabo. Yawezekana kwa watu kupika ugali. Natumsima uweze. Akipika ugali ambayo basi wamushima. Utakuwa wewe ukikula basi na kusifu. Aundi mugore na nabo gutumba. Utakuwa ukimwambia kuwa sijawahi kuona mtu akipika mboga ntivishe neza. Anapopika mboga basi ndao wangore wanje. Utakuwa ukimwambia ewe mke wangu.
sijawahi kuona mboga kama hii. Ngo nabanezerwe. Ili basi abona ko umugabo aone kuwa anezerwa n'ibyo akora. Basi amefurahishwa na jambo. Uno bigeko ngo mukobwa basizi. Lakini basi usipopendezwa na hayo, na uzamukuru mutima, utakuwa basi umemshukuru Mungu. Na siku hiyo izazokora tabishima. Kila jambo atakalofanya atafurahi. Atasema mume wangu alikora byose. Bali kila jambo nateka icyayi, anapopika chai, ukiteka cyose utishimire. Basi benye amekipika kifurahie. Nuko ngo ari umufasha wawe. Kwa maana amekuja kiwa msaidizi. Ibintu byose ni wewe uzubimwere. Kila jambo ni wewe utamuonyesha. Ni wewe tutatuvuka. Ni wewe ambaye tunasema. Tugiye kumwana Nyantore nawe tugiye kubwira. Tunataka kuambia Nyantore, Imana uriya niwe mufasha wawe yaguhaye. Huyo ndio mume ambaye Mungu amekufanyia. Uriya niwe yaguhaye, ni yagutoranye. Huyo ndio ameteua kwa wame. Ariko wowe ikigukwiriye gusa, kinachostahili kuwa mugandukira muri byose. Basi ni kukubali kila jambo atakwambia. Kumugandukira muri byose. Ni kutii kila jambo atakwambia. Iyaza kubwira. Kila jambo ambalo atakayokuambia. Uzumumvira. Basi kamtii. Ichavuze kila jambo amesema. Umvire. Usikize. Kuko niwe mutwe wawe. Kwa maana ni kichwa chako. Ibindi byose. Kila jambo lingine. Imani izabafasha. Basi Mungu atawazawadi. Haleluya. Haleluya. Imani izabafasha. Mungu atawasaidia. Reka dusome mu Efeso 5:25. Wa Efeso 5:25. Kwangu tubanguke ili tuharakishe. 5:20 dutare kuri 22. Tutaanzia hapo basi 22. Biblia yavuze ibwiye abagore. Biblia niambia wake. Bagore mugandukira abagabo banyu kuko mugandukira umwami wacu. Kuko umugabo ari we mutwe, umugore we kuko Kristo ari umutwe w'itorero, ari yo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Amen. Wacha tusome. Enyi wake basi watii waume zenu kama mnavyomtii Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Amen. Tuyakuvuga hejuru y'abagore, tunataka kusema juu ya wake. Biblia ivuga umugore umwe. Biblia haisemi mke mmoja. Ivuga abagore benshi. Biblia inasema wake. Nubwo abagore bananiranye ubu. Ingawaje wake wamekuwa ariko Biblia yavuze ngo abagore mugandukira abagabo babo. Lakini Biblia imesema basi watii waume zenu. Abagore mugandukira abagabo babo. Enyi wake watii waume zenu. Mwana w'umukobwa watashe none. Haijasema kuhusu huyu ariko ivuga abagore bose. Bali imewataja kwa abagore bananiranye. Kwa kuwa basi wake wamekuwa shindikana. Wanatengana kwa kisasa basi. Bali Biblia imesema ukweli ngo abagore mugandukira abagabo babo. Imesema enyi wake watii umugabo yo batarize. Ingawaje basi mume alisomi. Ingawaje mume hana hekima kutosha. Lakini kama umemkubali, utamtii, utajisifu. Haleluya. Amen. Azayevuga abagore bakisha hejuru bakashaka ko gusakuza. Wanaposema mambo hayo basi ni kama nuko tuba dukoze ku mutima. Ni kwa kuwa wamegusa kilindi cha moyo. Ariko Biblia iravuze ngo bagore, bali Biblia imesema enyi wake ngo mugandukire abagabo. Watii waume zenu basi. Kuko Kristo kama vile Kristo. Kama vile Kristo. Itorero zarigandukira Kristo. Kama vile kanisa linavyomtii Kristo. Kristo ni itorero. Kristo ni kanisa basi. Bazamubikana. Venye wanaelewana. Kristo umukobwa abana bacu. Harusi ya watoto wetu. Umuyobozi yavuze ko cyane. Basi kiongozi amesema yavuze ko ubukwe akasema hii harusi utwere kubundi bukwe tuzogeramo. Basi ni mfano ambayo ni wa harusi nyingine ambayo tutakuwa ndani. Ubukwe bwacu basi harusi hii utwere kubukwe bwose tuzova muri iyi si. Inatuonyesha harusi ambayo tutakuwa na itorero. Basi inatuonyesha na Kristo umunsi bizoba. Na Kristo. Ni nayo mpamvu ndio sababu abantu baza bakunda kwishira hejuru. Watu ambao wanapenda kutambuka mpaka basi unapita ariko dukukiko Biblia ivuga basi tunapofuata kama ishira hejuru mke hawezi kujibu bari muguma kuvuga basi mume anaposema unamjibu je umesoma shule ngapi? Umesoma masomo mangapi? Ni mimi ambayo nafanya kazi. Bali ni kichwa. Uzumanya kuko ugomba kumgandukira. Ni heri basi kujua ya kuwa nubwo wisha hejuru. Ingawaje wajisifu. Nubwo wisi.
ingawaje wewe msomi, kuko njewe ntizi, ingawaje mimi si msomi, nanone kuko njewe ni heri kujua ya kwamba harico Imana yamvuzeho. kuna hiyo mamlaka ambayo uri umufasha wanje, wewe ni msaidizi wangu. Ndio sababu Nyantore tumubwira ngo, ndio sababu tunaambia Nyantore agomba kubaha Eric. ni heri basi kutii Eric, Agomba kubaha Eric. ni heri atii Eric, Agomba kumugandukira muri byose. ni heri basi kusikiza kila jambo Eric. Imana iravuze ngo bagore mugandukire abagabo banyu. Biblia imesema basi enyi Nyantore, ingawaje siku leo tunaambia ariko Nyantore, Biblia ivuga abagore bose, bali Biblia inasema kuhusu hariho n'ibinaniraniranye. kwa kuwa kuna wengine wake ambayo ni heri wasikize wakiwa hapa. Hakaba n'abagabo bananira. Pia kuna wame ambao nishindikana N'abaza bayobora abagore bagasaka nk'abaja babo, ambayo wanaongoza basi wake kama wajakazi wao, kaho babazanye ari abakoresha babo, ni kama ni watu wafanya kazi kwao, ariko sibyo. bali si hivyo. Reka dusome ijambo ry'Imana. Wacha tusome neno. 25 bavuga ngo bagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero aragitangira. Wanasema enyi waume wapendeni wake zenu kama vile Kristo naye alivyopenda kanisa akajitoa. Bavuga ngo bagabo mukunda abagore banyu. Inasema basi enyi waume wapendeni bahoza inkoni ku bagore banyu. basi kuna hao waume ambao wanachagua Tukiperekana kuko mukunzi. basi hiyo si ishara ya kuonyeshana kuwa Hari abagabo benshi ikonji hora mu gutwi k'umugore. basi kuna hao waume ambao wanaendelea kupiga Ariko ndi wa mukunzi. bali wewe utampenda Muturanye mutari namwe. basi mnaishi pamoja lakini si nyinyi si wamoja. Nibo benshi usanga mu nzu iyo bagiye gusenga. Ndio wengi ambao nakuta wanapofika muda wa kuomba Ukwiwe unakuta basi mmoja anapiga masengo kwiwe. unakuta hata mume naomba Ariko Biblia sikwivuga. bali si hivyo Biblia Yabo inasema. ngo bagabo mukunda abagore banyu. Biblia inasema enyi waume wapendeni wake Ngo zenu mubakunde muwapende kuko Kristo kama vile Kristo yakunze itorero. alivyolipenda kanisa. Haleluya. Amen. Nukuba ngo bihagereyamwa Basi inalinganishwa Kristo ni umugabo, Kristo ni mume, itorero ni umugore, kanisa ni bibi. niyo mpamvu tugomba kubakunda. Ndiyo sababu inatubidi Kuko tuwapende, umunsi babahuza kwa kuwa siku ambayo wameunganisha n'umusaidizi wabo. amekuwa msaidizi. Biblia izitubwira Biblia inasema kera Ibrahimu awali Ibrahim na Sara pia Sara, hari utuntu abakobwa ubu bakunda kubivuga cyane. kuna venye wasichana wanasema ngo sheri, venye wanasema sijui sheri, akakwita sheri, anakuita sheri ila ni kukudanganya. mwazarana babiri gatanu, Mnapokuwa na watoto wawili mwamara na miezi 5 gatanu, miezi 5 mnategana. ariko Sara we ngo tiyagaza avuga ngo sheri, Bali Sara hakusema ngo sheri, yagaza abwira umugabo ngo ni mutware wa, alikuwa anamuita mume, basi akavuga ngo mutware wa, anasema basi ngo kandi byerekana urukundo. ambaye ilikuwa inaonyeshana Nukuba uyu upendo. munsi wa none Basi siku ya leo Nyantore uzazubwira Eric ngo mutware wa, basi utakuwa ukiambia Eric, uyu ni mutware wawe. Eric basi Uyu munsi wa none siku ya leo mu yandi masaha kwa saa zijazo, nubwo bamujana Mombasa, ingawaje atakuchukua na kukupeleka Mombasa, kujana muri Kongo, ingawaje atakupeleka nchi ya nuko Kongo, wowe Imana yabahuje. ni kwa kuwa basi Nukuba mmekuwa ngo murasiga so na nyoko, mtaacha wazazi ukabana karamata, na mtaambatana paka mwembi muzobana karamata, taishi na yeye milele muzogeza Kristo agarutse, paka kiwango Kristo atakuja. niwe Imana yabahuje. Ni yeye Mungu ambaye Rero tubwiye Eric, tumeambia Eric ugomba gukunda umugore wawe. ni heri umpende mke wako, Yaje afite umubiri mwiza, amekuja akiwa na mwili mzuri, ejo takabura amavuta yo kwisiga, asikose basi mafuta. ugomba kupagasuka mupagasi, utatafuta pesa iwezekana, ugomba umusatsi we yazanye, nywele yake ambaye ameleta, ugomba kusokoza kuko bazawosokoza. ni heri basi uirembeshe. Yaraza yaka ise Basi alikuwa akiambia wazazi amafaranga, pesa, basi akawunyorosha umusatsi wiwe, ananyosha basi ni wowe tachaste ise amavuta, hataambia baba ni wowe yake, zazare, ni wewe ataambia icakeneye cyose, kila kitu ambaye Wazo. ni wewe ataona, no kuvuga ngo ibintu byose kila kitu ni wewe bigiye kureba, ni wewe ambaye mbele. ariko ikuruta byose Zaidi ya yeye ugomba kumukunda utampenda kuruta ibindi byose. zaidi ya kila kitu. Wari ufite umuvukana, Ulikuwa na ndugu, wari ufite umuvyeyi, ulikuwa na mzazi, umuntu uzogendesha inama ya mbere mtu ambaye atakuwa ni mshauri wako wa kwanza Nyantore. ni Nyantore. tuzosa kugendesha iyo inama, Basi hutaambia abo mama, muvukana ufite bakuru wawe, hutaambia mandugu, muzaza mwiza na mwemere Nyantore, utakuja na Nyantore, ariko kera mwayiganiri lakini basi mtaileta ngo pamoja na Imana
ni huyu Mungu, uriya ni wakuhaye, ni huyu ambaye Mungu amepea mshana kwa huyo, basi ni msaidizi. ni mwake jambo jema. Okay. Abavyeyi babana, Tutasihi wazazi wa watoto, abavyeyi baba zabo watakuja hapa, bahagaze ahangara imbere y'Imana, watasema mbele ya Mungu, imbere y'abahane bose barana na mbele ya umati wa kanisa hapa. nibaza base w'abana bababza Wazazi ambayo ni watoto, abandi babazana, sio wazazi wa kuwaleta. aba bagiye guhamya kuko bakiranze, Watasema ya kuwa basi pia kuko mbele, tarindi kwa kuwa hakuna mbele na nyuma, kuko hari igihe bamwe bazoba na nyuma, kwa sababu hari abantu bazakunda kubivuga ngo wasigaye munka, watu wanasema umebaki kwa cyangwa Mungu wasigaye mu mafaranga, wala umebaki kwa pesa, ariko barabihana. lakini watasema ukweli. Reka tubanze uwo bakwereye, Basi tutasikia huyu Ali kutubwira ko basi ameona kila kitu. Ni hivyo basi, hana shida yoyote. Mama atashuhudia kama basi kuna kitu ambayo kimebaki, utasema amesema ni kweli, ndivyo ilivyo. arabihamije cyane. Imana baheze. Asante. Basi nashera kose hata wale umuryango wacu wa Rugorora twaza dufite familia ya Rugorora hawezi sema uongo, hawana deni yoyote, kila jambo ni sawa. Basi hawana deni yoyote, kila jambo liko sambamba. Basi ikabaramukanye, muramukanye, tasalamiana. Basi ko mutagiye ukumbuzi bwiza cyane, tasalamiana. barakoze ababyeyi cyane. Asante sana wazazi. Basi tarudi kwa nafasi zenu. Abana batuzanire, tupasi wazazi ambayo ni watoto watamleta Eric pia Nyantore. ibi navyo zaba itangaza. Hii ni ajabu pia, ibintu birengezwa nato. Barakoze cyane, reka baramukanye, tasalamiana. Basi muramukanye, salimiana. Bwana harusi pia bibi harusi. reka tusabe Eric yerekere. Eric tambalia huko, fata urabyo. Reka dusabe Eric, tutamsihi Eric. tugeze mu mwanya kuvuga ngo aje kutwereka nimba ari we cyangwa atari we. Basi tumefika muda ambaye ataenda kutuonyesha kuwa ni yeye bwana si yeye. Ubuheruka yaramutweretse, basi juzi ametuonyesha, ariko ntituzi zenda kuko abasinzira mu duhinduranye, lakini hatujui kuwa basi kwa wasinzira wanaweza kuonyesha babazanye wundi. Yawezekana wameleta mwingine muri aya masaha, ila kwa muda huu basi Eric ni utubwira kuko ari we cyangwa atari we. Eric ndio reka tumusabe atera intambwe zibiri, atapiga basi hatua mbili. Reka tusabe Nyantore na watera yindi intambwe. Nyantore utapiga hatua moja. Reka tusabe Eric atera yindi intambwe. Eric utapiga hatua moja. Kuko Eric ni wavuye hangaha haja. Eric muda huu uheruka waramutweretse, juzi umemleta basi, ariko ubu ntituzi nimba ari we, ila kwa sasa hatujui kuwa ni yeye wasuye kugaruka, ambayo ni yule abatuzaniye wala wasinzira abanyagatimba
nimba ari wewe kutwemerera pole sema ni yeye. Utatuambia kwa ni yeye. Ndio. Arakoze amashuri cyane. Amesema ni yeye. Nakofi mazuri cyane. Tukaba dushimira abasinzira bazanye umugeni. Asante kwa familia ya Basinzira ambao wametuletea bibi harusi. Baba, tunasema ni asante kwa ahadi ambayo umetimiza asubuhi ya leo. Asante kwa pingu hizi kwa sababu wewe ndiye mara ya kwanza umepiga hatua ya kuweza kuunganisha ndoa hii. Hii ni alama ya kuweza kudhihirisha ya kwamba leo sisi ni mashahidi ambayo umechagua kutoka mahali tofauti. Najua ya kwamba leo utaendelea kubariki boma hii na utaweza kuijenga katika msingi ambayo ni msingi wako. Najua ya kwamba utaendelea kufanya kazi yako. Bariki watu wote ambao wamekaa hapa, bariki ndoa hii na ubariki mchungaji ambaye anataka kufanya kazi hii. Asante kwa kuweza kujidhihirisha katika familia hii katika jina la Yesu. Amen. Jewe Ngubinka Eric nagutoranyije wewe Nyantore Jolie mu bakobwa bose bo mu isi uko tubisabwa n'ijambo ry'Imana kuba umugore wanjye w'isezerano. Nzakwitaho, nzagukunda, nzagukundira umuryango, nzakwihanganira mu byiza no mu bibi, mu bukire no mu bukene. Nta kizantandukanya nawe icyo ari cyo cyose usibye urupfu. Birahiye imbere y'Imana n'imbere y'abahamya bayo ari ryo torero ryayo n'imbere yawe bwite ubyiyumvira. Mana zabifashe. Amashyi menshi cyane. Yewe Nyantore Jolie Zamizwi. nagutoranyije wowe Ngubinka Eric abahungu bose bo mu isi nk'uko tubisabwa n'ijambo ry'Imana kuba umugabo wanjye w'isezerano. Nzakwitaho, nzagukunda, nzagukundira umuryango, nzakwihanganira mu byiza no mu bibi, mu bukire no mu bukene. Nta kizatandukanya nawe icyo ari cyo cyose usibye urupfu. Mbirahiye imbere y'Imana n'imbere y'abahamya bayo ari ryo torero ryayo n'imbere yawe bwite byiyumvira. Mana uzabimfashe. Arakoze amashyi menshi cyane. Makofi mazuri sana kugira. Yewe Ngubinka Eric handitse nk'ikimenyetso cy'urukundo ngukunda. Itorero ryose ni igihamya cy'urukundo ngukunda. Mana zabifashemo kandi kuri byose. Arakoze cyane. Nakwitaho. Arakoze. Imana ibaheze umugisha. Nubwo badahaye basora amajwi cyane ariko Ingawaje hawasemi kwa sauti lakini mnasikia tukideka. reka tusabe yakugirizane. Basi tutawasii. Reka tusoma abayobozi abapasiteri bose batambuke. Mapastors wote basi tutawasii ili mpite mbele. Ataja kurangwa na muzehe. Baba, tunasema ni asante. Imana ishobora zose. Imana igira neza. Kazi ambayo umeifanya. Ushimye ku muteguro wawe wateguje Mwami Yesu. Asante kwa mpango Ushimye ku wako. neza yawe wemeye kuturindira aba bana.
dushimye kuko wabanye nabo muri byose Mana yacu bakaba barateguje umunsi mukuru wabo Mana urakoze mwami Mana yacu uyu munsi niho uzobarinda Mana yacu uzobabera Imana mu nzu yabo uzobabera umunezero mu nzu yabo uzobabera ibyishimo mwami Mana yacu turabasabiye umunsi wa none mwami Mana yacu niho uzobubakira inzu nziza irimo umunezero irimo ibyishimo uzobarinda inyuka mibi yose mu kirere Mana inzu yabo izoba inzu y'ibyishimo Mana urakoze mwami Mana yacu uyu munsi wa none urakoze kukugiza neza mwami Yesu ngaho ubakira inzu nziza mwami Yesu ibihe byose mwami Yesu byaba bizazitaho Mana ibitubero k'ibitabo mwami Yesu kubana natwe muri uyu mwanya uraganiriza kuzoza iteka ryose Mana nyir'ijuru ibihe byose Mana yacu abazororoke Mana yacu Mana yacu amen haguruke watasimama basi wapigwe picha wote kwa ujumla. Asante basi tawasalimia. Kitabu na sekretari atambuka hano wacha sisi kuleta pia pasta tuwaheze sekretari hano. tunaelekea kwenye tamati. Uyu munsi siku ya leo ku itariki 30 za kuno kwezi jewe Revera Mugema kubonesha Imana yatoranyije kwikorera ubasha nahawe nayo Imana n'umwana n'umwuka wera. Eric yari umuhungu, Nyantore yari umukobwa, ariko kuva uyu munsi wa none Eric abaye umugabo na Nyantore abaye umugore. Imana yahujije nta muntu n'umwe wo gutatwaye. Mana data turagushimye icyubahiro n'icya mwami Yesu ko biteguje niko byabaye umunsi urema abana mwami Imana yacu waroze kuko uyu munsi ari umunsi mukuru wabo. Turagushimye kuko tubanye nabo, turagushimye kuko ari uzobubakira ibihe byose, imbaraga zabo zobe mu nzu yawe Mana yacu, ubwiza bwabo bagota ibihe byose. Urabikoze kuko twumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen. Asante sana. Karibu basi. Arakoze Revera, reka dukomere ijambo ry'Imana amashyi menshi cyane. Mungu umugisha, Mungu akubariki. Reka nanone dusaba abaririmbyi hata si waimbaji bongere bahaguruke waje mbele turirimbe indirimbo dutanga amaturo, tuimbe nyimbo tukipeana sadaka kugira ngo dushigikire umuryango ili tuendelee kurudiga kwa harusi hii. Diakoni bazana igiseke, wacha diakoni walete vitunga
Eric na Jolie begera aha. Ndugu Eric na Jolie wapite hapa mbele. Tukomeze turirimbe dutanga amaturo. Tuendelee kuimba na tukipeana sadaka. abantu barashaka kubatanga sadaka tutari na bati muzi gazi kurushange nabo bari keneye batanga
murakoze, Imana ibahe. Asante waimbaji, Mungu awabariki. Watatu wasi Eric na Jolie wasiende. Uyu munsi bagomba kuruha, na siku hii watachoka. Ndiko bimeze. Hivyo ndivyo ilivyo. Tugeze mu mwanya wo gutanga impano. Tumefika muda mzuri wa kupeana gift. Dufite impano zitandukanye z'kanisa. Tuko na gift tofauti za kanisa. Ariko reka dusabe Pastor Boaz, lakini kwanza watatu si Pastor Boaz yabisabye kuko ari kwihuta, ameomba kwa sababu atarudi haraka. Reka dusabe Pastor Boaz na timu ye batambuke. Watatu si Pastor Boaz na wapite na wapite mbele. Watu wapite mbele wote wapeane gift yao. Kama kuna siku nimebarikiwa ni kushiriki harusi kama hii. Hizo ni za amazing. Inapendeza. Majina yangu ni Pastor Boaz. Ninashukuru sana Bishop Mugema, umenibariki sana kwa ajili ya kufanya mkutano mzuri maridadi ya kupendeza. Wazazi pande wote Bwana apate kubariki. Wakristo mbalimbali Bwana Mungu apate kubariki. Waimbaji wale mko hapa unapendeza na mtatufundisha kazi hiyo. Nikisimama hapa, majina yangu ni Mchungaji Boaz. Natumika Manmin Holiness Church Umoja Inako chini ya Bishop Dr. Myong Ho Chong. Kanisa letu ni kanisa la kiroho liko pale Umoja. Miaka sasa 22 tukiwa pale. Huyu ni mchungaji mwenzangu anaitwa Mchungaji Monica, tunatumika pamoja. Huyu ni Deacon kanisani anaitwa Deacon Mureithi. Huyu ni Deacon kanisani Deacon Odongo. Evangelist George pamoja na Deaconess Mary. Na wenzangu wengine hawako wapi? Mwingine yuko hapa hivi Deaconess na Monica wako wapi? Wengine wawili wako pale. Hebu simameni mwasalamie tena. Wamesema lazima wafike hapa. Karibuni sana. Alafu mzee Marekani, mzee ambao tunamheshimu sana, yuko wapi? Mzee Marekani. Baba Mungu apate kubariki sana. Mzee huyu tumetembea na yeye na alipopeana habari ya kwamba anafanya mkutano hapa, hao wote wasema lazima tufike hapa. Tumshikilie mkono. Na sitasahau mwenzangu hapa, mzee huyu, mzee John. Hawa ni watu tunatumika pamoja nao. Sasa kuna wale tunasema wale ni wa Kenya, wale ni wa Burundi, wa Kongo, hapana. Lakini wa Yesu peke yake. Pokeeni salamu ya Bishop wa kanisa Dr. Myong Ho Chong, kanisa la Manmin Holiness Church. Na mimi ninaomba Bishop Mugema, tafadhali, kama si harusi peke yake, mtupe nafasi turudi hapa tena. Tukane pamoja nani. Tutumike nani. Neno moja peke yake nitasema kabla tupeane zawadi yetu, alafu mtaturuhusu tuende. Waefeso 5:31. Mwanamume atawacha babake na mamake, atakuja pamoja wawe kitu kimoja na mkewe. Haleluya. Lakini Biblia inasema, Paulo alihubiri akasema, na hii ni siri. Azungumzie mke na mume katika tafsiri ya mwili, anazungumzia tafsiri ya kiroho. Baba Mungu anataka mke na mume wa kitu kimoja, na zaidi ya ile Baba Mungu anataka ndoa iwe kitu kimoja, kanisa iwe kitu kimoja na Yesu. Ndoa hii ndio kanisa, hili ndio kanisa, tuwe kitu kimoja na nani? Na Kristo. Tupende utakaso, tupende utakatifu, tupende maombi, tuishinde dunia tukijua kwamba, wapendwa, Yesu Kristo anarudi hivi karibuni. Yesu Kristo anarudi hivi makaribuni. Na watakatifu pekee ndio watafanya nini? Watamuona. Bwana pacha kwa bariki. Sisi kama familia Manmin tunapenda sana. Basi kuniruhusu mzee, kwa sababu umelea watoto, karibu tukubariki na kile Mungu ametupatia. Na mama, njoni hapa tuwabariki kile tumepewa. Alafu wewe ndio mzazi, unajua vile sasa utabariki msichana wetu, utabariki kijana wetu. So kama kanisa tumeweza kupata sadaka kidogo ya shukrani, napenda tupeane kwa mzee huyu, na vile vya kwamba itakuwa ni baraka. So pokeeni sadaka. Kuna kikundi cha wazee wamesema kwamba waweze kufika kuona mzee mwenzao, mzee Marekani. Amen.
Bwana apate kubariki baba, tunakupenda, tuko pamoja na wewe, na ili kanisa ningependa tukaribishwe tena, tukuje hapa tuhubiri, tuwe pamoja, tufanye kazi Bwana pamoja, na tukaribisha Askofu Dr. Mio aweze kutumika pia mali yake. Sitakuwa vizuri? Asanteni sana. Basi aturuhusu tuondoke. Maybe dadangu anaweza wasalamia kidogo tu, dakika moja tu, alafu sisi tunatoka. Atawaambia pia ni nani. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nawashukuru nyinyi wote, nafurahi kuwa hapa na pongezi ambao walikuwa wanafanya harusi. Nimekuja kuwapongeza na asante sana wazazi na kila moja na pasa mwenzangu. Nami pia ni mchungaji, naitwa Monica na tumika hapo Manmini Holiness Church. Na kile nimependezwa sana wakati nimekuja hapa, nimeona vile mko united vizuri. Umeungana vizuri kwa sababu kuungana pamoja ndio nguvu. Na tu vile pasta amesema tunaishi wakati wa mwisho. Langu mimi na wewe kama Wakristo ni kujiandaa kumlaki nani? Yesu Kristo. Hii dunia tutaishi milele. Kwa sababu Yesu amesema wenyeji wetu sio hapa duniani. Wenyeji wetu ni katika ufalme wa mbinguni. So jukumu letu kubwa kama Wakristo ni kutahiri mioyo na kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu ili siku moja tufike mbinguni. So Mungu awabariki na tunawapenda na tunatumai siku moja tutakutana pamoja. Tutatembea siku nyingine na pia nyinyi mtatembea siku nyingine hata bali tunatoka. So God bless. Asanteni sana. Basi mtakuruhusu sisi tutaondoka kwa ajili ya mipangilio za huduma kwa ajili ya dimasha ya kesho. Mtakuruhusu tu. Ni asante kwa Pastor Boaz. Turabashimiye cyane mani bamugisha. Tunawashukuru na Mungu awabariki. Tubonye abandi nanone baje nyuma twamaze kwegereza. Hata tulipata wengine wamekuja nyuma. Nabo turavuza ngo murakaze. Hata nyinyi tunasema ni karibu. Imani bamugisha. Na Mungu awabariki. Reka dukomeze n'impano. Wacha tuendelee na gift. Turasaba reka tusabe korali Beteli. Wacha tusiko ya Beteli. Batambuke batanga impano yabo, wapite mbele na wapate kupeana gift yao. Mwihute muzamu wangu wakiharakisha. Kwa ya Beteli wakiharakisha. Korali Beteli ni barangiza gutanga impano. Kwa ya Beteli wakitamatisha kupeana gift, tutaza kumva urubyiruko, tutasikiza vijana. Urubyiruko ni barangiza, vijana wakitamatisha tuza kumva abamama, tutasikiza wamama nabo baza batanga impano. Hao wapite mbele wapeane gift yao. Murakoze. Asante sana. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya sikukuu ya Ari. Sisi kama waimbaji wa Beteli tunashukuru kuwa Erika amejenga boma. Mungu asifiwe. Mara tena tunashukuru Mungu kuwa na mwimbaji mwingine. Kama hatujakaa, kuna gift ambayo tumeandaa kama kwaya ya Beteli. Tukomeze dushime, wacha tuendelee kushukuru abandi batambuka, wengine wakipita mbele. Turashima Imana yuko yatuzukije amahoro. Imana nishimwe. Tunashukuru Mungu kwa tumeamka salama. Mungu asifiwe. Ikindi cyongera turashima Imana yuko tugeze ku bukwe. Mara tena tunashukuru Mungu kwa tumefika kwa harusi ya Eri. N'umwe muri twebwe rero turanezerewe. Tumefurahi cyane, tumefurahi sana kuwa kwa siku hii. Nuko wenda umwanya uzuba mutoya ariko vile muda ni mfupi, twari kubona umwanya tukavuga byinshi, tungeongea mengi, ariko Imana yakoze ibintu bikomeye kugira ngo Mungu ametenda maajabu kufika kwa siku hii. Imana yo mu ijuru nishimwe. Mungu wa mbinguni asifiwe. Nshimiye na bene data dufatikanyije muri iri kanisa. Nashukuru kwa niaba ya wenzetu tunafanya kazi pamoja. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Bakoze kugira ngo ubukwe bugende neza. Wametenda mambo mengi ili harusi ipate kwenda vizuri. Rero reka tumuhe impano twamutegura. Imana yo mu ijuru. Wacha tumpe gift ambayo tumeandaa na Mungu awabariki sana.
Sisi sote ni kushukuru Mungu. Tumeamka salama. Mara tena tumekuja hapa. Tumekuja kwa harusi ya mtoto wetu Eric. Ni furaha mingi sana. Wacha tupe Bwana utukufu. Haleluya. 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 Turishimye. Wazazi tunafurahi. Kuko uyu munsi twungutse. Siku hii tumefaidika. Nimba twari 20. Kama tulikuwa 20, twari 21. tumekuwa 21. Imana yamushika bicubahiro. Mungu wa mbinguni asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Dushimiye abaduhekeye. Tunashukuru kwa niaba ya wasinzira. Abavyeyi bahariya muri ratorero. Kwa niaba ya wazazi kutoka Harvest. Imana ibahumurishe. Mungu wa mbinguni awabariki. Dushimiye abana bacu kuko bitwaye neza. Tunashukuru kwa niaba ya watoto. Bakitwara neza mu busore bwabo. Wameendelea vizuri kwa ujana wao. Bakaba batweretse ibirori. Mpaka siku hii wanatuonyesha harusi. Kuko hariho benshi batazaberekana ibirori. Kuna wale huwa hawaonyeshi harusi. Ariko mwebwe turabashimiye. Lakini nyinyi tunashukuru. Dushimira umusore wacu Eric. Tunashukuru kwa niaba ya kijana wetu Eric. Umuramyi mwiza cyane. Ni kiongozi vizuri wa nyimbo. Nazaramye Imana tukishima. Huwa anatuongoza vizuri tukiimba. Iyo mpano kalama hiyo Mungu amekupea. Benshi bazamara kubaka zigajyabo. Wengine wakijenga bomba wanaacha. Bizokomeze. Lakini uendelee. Kandi zarusheho. Na uendelee sana. Dushimira n'abamama ba hano. Tunashukuru kwa niaba ya mama wa hapa. Iki gikorwa bazabakora. Kwa shughuli hii. Imana y'imujiri baheze umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Twebwe impano yacu. Sisi gifti yetu. Reka mama Erika ahaguruke. Wacha mama Erika ainuke. Kuko ni umubyeyi wabyaye ararera. Ni mzazi ambaye amezaa na akalea. Ni ukumwereka kuko yaturereye neza. Kumuonyesha kuwa ametulelea vizuri. Akaba tugesheje kuri ibi birori bya Eric. Na anatufikisha kwa harusi hii ya Eric. Imana y'imujiri baheze umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Icyo tubifurije. Kila ambacho tunatamani kwenu. Uzobyara abahungu n'abakobwa. Pate vijana na wasichana. Uzagira urugo rwiza. Ukuwe na boma nzuri. Urugo rwanyu ruzubakwe ku rutare. Boma yenu ijengwe mahali pagumu. Ahandi hose ni umusenyi. Pengine pote ni pabaya. Tubifurije umugisha cyane. Tunawatakia baraka. Kandi ubundi turakwiyegereje mama. Mara tena tutakaribisha mama. Ababyeyi beza nawe uzuru urugingo rumwe hamwe muri twe. Hawa ni wamama wazuri. Imana y'umugisha umugisha. Mungu wa mbinguni akubariki. Wacha tupeane gift yetu. Barakoze abavuye gutanga impano. Ni asante wenye wamepeana gift. Muri hangana haracari izindi mpano. Mutavumilia, kuna gift zingine. Ariko Pastor Boaz, lakini Pastor Boaz yasabye kuko ngo bagaruka bakifata ifoto. Pastor Boaz na timu yake wache warudi wapigwe picha hapa. Tubibemerere baze bafatwe iyo foto. Wache warudi wapigwe picha hapa na bwana harusi na bibi harusi. IPCA nanone kanisa la IPCA hivyo hivyo yateguye impano, imeandaa gifti, kandi iyo mpano ni impano nziza, na hiyo gift ni gift nzuri iruta izindi bavuye gutanga, gift ambayo ni zaidi ya hizi gift zingine. Bateguye impano y'ijambo ry'Imana, tumeandaa gift la neno la Mungu. Ntabwo tuvuga amagambo menshi, tutaongea mengi. Eric na Jore twaraganiriye bihagije. Eric na Jore tumeongea. Iyi mpano muzayikomeze, gift hii muishike vizuri, izababere igisubizo cy'ibibazo na itakuwa jibu ya shida zote zenu. Muzamuireba muze musoma, muendelee kusoma, ikabe iyo kubika mu kabati, siwe ya kuweka. Reka sabe Revera, wacha nimsi reverend na comptable baze, accountant wakuje tulitange, tupate kupeana gift. Wacha reverend wapeane gift.
nanone itorero rya Harvest hivyo kanisa la Harvest bafite impano nabo bateguye sabe tatusi umuryango wa Harvest bose abari hano batambuka wale wote wa Harvest wapite mbele Mwisho wakomeje amatsinda uko akurikirana tutaendelea na vikundi vyenye vinafuatana twese duhagaze hano sisi sote tukiinuka hapa kuko bose ni aba Harvest wote ni wa Harvest buri tsinda rizoza rivuga ritanga impano kila kundi itakuwa ikiongea na kipeana gift ariko bakomeze bahagarare twese tuje kurangiriza rimwe lakini waendelee kuinuka ili tukuje kutamatisha pamoja tulimburiwe na Vessels hata tuanze na Vessels. Yesu ashimwe. Turashima Imana kuri uyu munsi. Tunashukuru Mungu kwa siku hii ya leo. Ubukwe bwa Joli. Kwa harusi ya Joli. Joli ni umuririmbyi wacu. Joli ni mwimbaji wetu. Ni umuririmbyi mwiza. Ni mwimbaji mzuri. Leo turashima Imana ko yabubakiye umunsi. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa Mungu amemjengea boma siku hii ya leo. Tunifuriza umugisha w'Imana mu rugo rwabo. Tunawatakia baraka ya Mwenyezi Mungu kugira ngo Imana izabane nabo mu rugo rwabo. Ili Mungu awe na wao kwa boma yao. Bazabyara abana b'abahungu n'abakobwa na wapate vijana na wavulana ruzaragwe n'amahoro n'ibyishimo na boma hiyo yao iwe na amani na furaha. Rero hari impano twabateguriye. Kwa hivyo kuna gift tumeandaa. Musaba umuryango wa Vessels batambuke kugira ngo tubashikirize. Wacha nisi familia ya Vessels ipite mbele tupate kupeana gift. Nje ukurikiza Bete. Wacha tufuate na Bete. Garangiza turaja kumva abamama. Wakitamatisha tutakuja kusikiza wamama. Kiwe. Natwe dushimiye Imana. Nasi tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. Imana yadukoreye ibirori by'abana bacu. Mungu amefanya harusi ya watoto wetu. Twishimye cyane. Tumefurahi sana. Aba bana ubukwe bwabo twatugize iminsi twiteguye. Watoto hawa harusi yao tulikuwa na siku mrefu tukiandaa. Yaba Joli ya umugabo we twaravuganaga kenshi. Hata ni Joli hata mume wake tulikuwa tukiongea sana. Kamubwira ngo kubwa amasengesho bizagenda neza. Nimemwambia kwa niaba ya maombi itakuwa vizuri. Yari Imana ishimwe ko yabakoreye ubukwe bwiza. Kwa hivyo Mungu asifiwe kuwa anawatendea harusi njema. Gift yacu natwe twayigeneye nyina wa Joli. Gift yetu tumeandaa kwa niaba ya mama Joli. Mama Joli atambuke igire hino tumuheze gift. Wata mzazi wa Joli apite mbele tumpee gift. Ni umuririmbyi wacu muri Beteli. Ni mwimbaji wetu kwa Beteli. Kandi ni umuririmbyi w'umuterankunga kandi dukunda. Na ni mwimbaji mzuri ambaye tunapenda. Twishimiye rero kuko bwe bwagenze neza. Tumefurahi kwa niaba ya harusi yake. Dufite gift indi kanisa y'abamama. Hata tuna gift nyingine ya kanisa ya mama. Nayo nyine twayigeneye umubyeyi kuko n'umubyeyi umwe mu bamama ba Harvest. Hivyo tumeiandaa kwa ajili ya mzazi kwa sababu ni mzazi pamoja nasi kwa Harvest. Rero Imana ishimwe yabakoreye ubukwe bwiza abana bacu. Mungu asifiwe amewafanyia harusi nzuri watoto wetu. Uzabyare hungu na kobwa. Upate vijana na wasichana. Urugo rwanyu ruzaba umugisha. Na baba yenu iwe ya baraka. Murakoze cyane. Reka bigire hino tubanze dutange ya Beteli. Wacha wapite mbele tupeane gift ya Beteli. Tumara turaza gutanga niya bamama. Alafu tutakuja kutamatisha na gift ya mama. Sawa. Asante sana mbarikiwe. Wakiendelea kusimama wacha abasaza nabo batambuka imbere. Wacha wazee wapite mbele. Ufite impano y'ijambo ry'Imana. Tuna gift ya neno la Mungu. Ubwo nidusubiramo twese turaguma dushime ko Imana yagize neza. Tukiendelea sisi sote tuendelea kushukuru kwa Mungu amefanya vizuri. Ariko reka tuvuge ngo bana bacu tubifurije umugisha mu rugo rwanyu. Lakini wacha tuseme watoto wetu tunawatakia baraka kwa familia yenu. Muzasoma amagambo arumo. Muendelee kusoma neno la Mungu. Azabubakira urugo rwiza. Atawajengea boma nzuri. Kandi
icyo muzashaka cyose muzabishakira. Na kile ambacho mtataka chote kiko hapa. Mufite Imana. Mkiwa na Mungu byose muba mubifite. Kila kitu mko nacho. Muzakomeze musenge mwisunga Imana. Muendelee kuomba na mkaribie Mungu. Namwe n'iyomba muzasoma ha bizabafasha kandi mukomere. Na neno hili litawaendeleza vizuri. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Kindi mu rwego rw'itorero jina la kanisa tubashikirije Joli. Tumewapea mwimbaji Joli. Yari umuririmbyi muri Versos. Alikuwa ni mwimbaji kwa Versos. Asigaye muzamukoresha umurimo w'Imana. Hivyo hivyo muendelee kumtumia kwa kazi ya Mungu. Komereze aho twari tugeze. Muendelee mahali tulikuwa tukifikia. Imana ibahe umugisha. Na Mungu awabariki sana. Asante sana kiongozi. Abavuye gutanga impano bose Imana ibahe umugisha. Hata wale wote wamepeana gift, Mungu awabariki. Reka dusabe Eric na Joli bakwicara. Wacha tusi Eric na Joli wapite baba. Tugeze ku musozo. Tumefika kwenye tamati. Turabashimiye, tunawashukuru kuko mwashoboye kwihangana, mumevumilia. Kandi tubashimiye ku bwitonzi. Hata tunawashukuru kwa utaratibu. Tunashimira ijambo ry'Imana twumvise. Hata tunashukuru kwa niaba ya neno la Mungu tumesikia. Twumva basenga, kabla tutasikiza wenye wataomba, turaza kumva umukuru w'umuryango, tutasikiza kiongozi wa familia, natambuka duhereze gahunda. Wacha apite mbele atupee mwelekeo. Narangiza akitamatisha, nanone turaza kumva Reverend Karibata, na hivyo ndivyo tutasikiza Reverend Karibata aze gusenga Imana, atakuja kuomba Mungu, ashima Imana ku bikorwa byose zakozwe, akishukuru Mungu kwa niaba ya yote ambayo, kandi nanone turagize Imana mu mwanya uri imbere, hata akituonyesha Mungu kwa muda ambao unakuja. Murakoze. Ni karibu. Mu izina ry'umuryango wa Rugorora, niaba ya familia ya Rugorora, dushimiye abadukora gahunda ya mbere. Tunashukuru kwa kanisa, uhereye ku bashumba bakuru, ukianzia kwa viongozi wakuu, n'abakristo bose, kwa Wakristo wote, turabashimira. Tunashukuru na Mungu awabariki. Rero bakoresheje gahunda neza, kwa hivyo tumeendelea vizuri, kandi muzi itegeko bashizeho ry'abanyamurenge bose Nairobi, na mnajua venye tunatakikana tufanye ko amakwa y'umukuru azarangira saa 10. Ila harusi lazima itamatishwe saa 10. Ikindi nshaka kubibutsa, kwa hivyo nataka kuwakumbusha mu ruhande rwacu, kwa upande wetu, no mu ruhande rw'abaduhekeye abasinzira, hata kwa upande wa familia nyingine, bavuga abantu 12, kutaongea watu 12, batandatu 6 kugira ngo ducunguze. Murabona ahantu turi no karere imodoka ni ikibazo, kandi abantu bataha ahantu batandukanye. Hapa kwenye tuko kupata gari ni ngumu. Rero reka dusabe protokoli y'abageni, wacha tusi kiongozi wa kwenye harusi, nidusohoka hariya ntibaje kure, tukitoka wasiende mbali, babanguke iminota turi butange niyo, waharakishe baze guhita bagaruka ili wapate kurejea. Nanone n'abakora hano bapanga intebe n'abadekora bose, hata wengine wenye watatengeneza hapa baze kunyabutsa bagire vuba, waharakishe. Rero turamara iminota 20 hanze, tutachukua dakika 20, nyuma y'iminota 20 baada ya dakika 20 tugaruke tuwe mahali hapa ni saa 6:50. Saa hii ni saa 6:50. Umuvango saa 7:10. Saa 7:10 turaba tugarutse, tuwe tumerejea. Murakoze. Ni karibu. Nakansaba iteraniro ryose guhaguruke dusenge dusabira umugisha. Wata kanisa lote tuinuke tuombe na tukiombea baraka. Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana yo gupfukamirwa n'amahanga yose yo mu isi. Reka tumushimire igitondo cy'umugisha waduhaye data, watweretse ubukwe bw'abana bacu mu izina rya Mwami. Ijambo ryawe rivuga ngo umuntu akwiye kuba wenyine, akwiye kuba afite umufasha umukwiye. Uyu munsi tubonye ubukwe bw'abana bacu data, twasabiye umugisha wo kubana amahoro, kiyakagire na kino kizabatanu. Urugo rwabo ruzaba urugo rw'umugisha, urugo rutahwa. Abazaza bashonje mu rugo rwabo bazahazwe, abazaza bambaye ubusa bazambikwe,
bazaza babuze icyerekezo bazabone icyerekezo. Data uzarugirira urugo rw'abahanuzi mu izina ryawe Mana yacu, umugisha ababukoreye bose, batanze amafaranga yabo, batanze imyanya yabo, itorero ryafashe umwanya wo gusenga ndetse no kubigisha. Data bahabwa umugisha bose nawe. Ijambo ryawe twumviye aha ngaha Mwami, ribe ijambo rigera ku mitima ya buri wese wubase urugo rwe, kuko Satani n'umwanzi yaje gusenya itorero ryawe ahera mu rugo. Mwami Mana yacu, dufashiriza ingo zacu dufite muri iki gihugu, ingo z'abana bacu Data, kugira ngo umwanzi atazisenya. Ngwino bari natwe muri uyu mwanya Data, indirimbo zaririmbiwe aha, ijambo ryavugiwe aha, ndetse n'abatanze amaturo bose Mwami ubaha umugisha. Tugiye gutandukana muri uyu mwanya, tuzaye hanze Mwami tukwerekana, ndetse n'umwanya wa kabiri komeza w'Imana yacu Data. Tubisabye twizeye, tuzi kuzumva kandi ukaremo zose, ni mu mbaraga zawe tubisabye Yesu wacu, amen. Murakoze bavuye gusenga. Turasohoka mu buryo bukurikira. Reka dusabe abageni bacu babanze. Abari kuririmba sisi wote tutakuja kufuata. Asante. Tubaha amasaha, tubaha amasaha. Tuheshimu time.